Abusua ema ho sepe se fidie ato Adom TV. Ya o twa me se be de Nkuranhyensem bebre wo. Firi obi no mfiri obi ne ntie dwumade ne dwumade mmomu. Edin yam de so eye ni tekotego. Ene da me koso a ka ware nsem a kire ho. Na me de betu anim ye frɛ no odo kasa. Me ka se papa bi to nwom. To odo nwom ma me. Odo ewo ne nwom ne kasa obia ekto na soma ene de. You see, don't forget, say, when you na mufi baby na mbeshia. Me de me fe na nya ofe, de me de na nya wode. Ni a wo pe no e bi nya na me pe. Na me bedu asi e ka bomu na me hunu ni e be ode. Na de wo pe na mayo ama wo. Na ye frɛ no say ye will love language or do kasa. Ye nyina e wo nneoma bi a ema yakoma etoye mu. Ye wo nyina wo nneoma bi a ema ye feel say o we no do me. Mini mami bi a na ni kunu osika pa. Mami so osika. Na ne birthday do ye. E na ni kunu koto gold chain e de bre no. Mami ni bu fui ba na ante ase. Ti bi so mami na o say nie mi kunu hage me da. For the last 2 years no hag no esombo mame esen gold chain no. Yes mami no opese ya ye de yensa ka no. Nti no love language e yensa keka. Nti se wan sua ho kani a love language obeye bi so nya bi ye wo 5 live languages ana wo dokasa num ba ko eye se physical touch, that is being in physical contact with your partner. Se bia wo chia ne nsem, se bia wo bona beti, se bia wo bam no, se bia wo fe na no mpo ana pasogoro obi wa na wo pe wa wade mu ye wo achede gifts ebetimi ayese ne holiday bi ana ne birthday bi wato bibia ma no ana mpo anadwo ba ukura tofi bi ene mputo da bia ukura be ma no ukura atone underwear ana oba no so wape mpu brother bia ma no obi we sa na wakunu kura obi so ye sa wo hunu mpo to so miensa aye quality time obi wo ha ne ope e wa wade mu ne se mere bia no woni betra ase no wahwe na nimu na mo di nkomo na waka bibia kire no quality time abibia no pese obeje eja wo pese oben no to so nan aye acts of we adwumaden de kire no e bia be ma no no apology ana watu na tade ana oba ana itimi wo ho no ase mamenye mamensa ne ma obu wo asa de na ne fe empo oba ohyemu na be ma wakɔhye na wahoro nkyɛnse mu obi wo ho asa na ne fe ɛna obi wo so obi e fe no words of affirmation sɛ wo ka kasade sɛ wo kan Nkuranhyensem uni bibi obi a wo ne de a wo pɛ minim wo de na some just want a hug obi a obam no ane ho atɔ no ibi wo pe kasa ibi wo opedwumadne obu ese opese wani be so de oye so no ada na ase keke na imagine what it would be like if you ever wanted was from your partner but they just keep saying I love you ebi awo de opese ukunu obam wo na de be I love you no be hia de openya no ya ma wo ana ebi ana oye obi a wo de ope gifts na ukuna ka so mi empie na nkotra be nyi ani enye no na hia me achede na hia me what I say e bia wa hunu bi da. Well, it almost feels like we don't speak the love language of our partners. Yenka yenye nyoma ema ya hokafo ahoto enhwemu ema ehunu say your partner will only feel loved if you attract them with their love language to promote relationship satisfaction. Ansana awade ebedore na ye de no je se wo ka nia ya ukunu na awire ene de je se wotimi bisa ho se mi kunu anamire e de ne crucial love language e a chede se mi suso no mu se mi kan sempa se empo mani ensano se empo mi tumi ho asi wo aye bibia ma no nyoma we na se obisa ho se mi ma wenum na wa bisa ho ye bebre ne ya pe bibi ba yentimi nka nkyere obi ebia bibi nkoyie esuesuro se ebeka aware anya nkwada afio empani ese obi atimi kire na agin akwadwo na na ado nsa ka me mfese me depa ya fa wom mi why no akaresa abra na na operation bi shoe no manage ho me da eno nya nkwaso mu e odo kasa na America. If you feel like your partner really shows you affection but they are giving you lots of love in their own love language, then you are missing a lot.
be me bi wo fo so se me ma me yere chop money amayade o se me tontoma bra me yere amayade ebi oba no nyo na ehia yes entoma no hia chop no hia but akaba ko a wo misa no hunu se ebi a wo kwa adwuma kwa nka se darling me kwa ba wakuno okudwumu na ho asan no se yi enka nanom se so oba so anopa na wo pra no otonwom a wo nyina so asem we mi so wate ne pani nsam da enti no se be ma so anopa na ne wamu na nanim a eno so wo nyina so enti yo dokasa ye ka ne yempia mu ene ye dan mu a as ye pie no ehu hia pa. If you know your partner's love language, it means you can translate the love you want to give into their language so that they can feel it directly. So what me hunu say wo kani ono kasa wo pe wo domu eya sa ne o manu ma me bodin ya say wo don sa be ka no sa chede say mpo be semre na transie ana obeye bibia ma no na mpo be kansem dagu na sum sa ne o ma enum emu ba ko ana mienu eye ne so ebia were ana ukrani unim enti wo ye de achia so adwe so waye bi da bia na ntokwa wo fie se ye pese aware edore na ye kama se ye suan this key love languages: touch, service, gifts, affirmation, and quality time together. Touch, say obam me, say wo so me mo, and I empo feel up man no say from mu say direct. Ebu ane de no no, and empo say o to bibi a chem, ya bibi ane boarding bia, ba bibi e firi akoma mu, ana pawe na nwumre, and empo se o semre ene me atras nkomo na mahwe wani mahwe manim nkomodie so de nya den se wonim komodi a ya mom petrol konkron ana book bi a etufu ana hwe program bi ti sei na mom mobo ho eno eye time am spend together ana empo acts of service se obebi bi a amame amara mabremu se obebi bi a so mani ana words of affirmation so be kan semwa etasumu se ne manumi ene se wusua na bisa yere se enema numi na bisa okunu se enema numi dia na ya wope yo na me ya wode o kire wa even podi wani tu from boko abe se oba we na me bo an jade no ya edo na jo che se obi ekwa ma me abema na me to na tade no afi odamase ye me papa che se wo ankasa de wani tu from ehunu ne a ho kani wope se wo ehunu na otimi bisa no odo dia pa na me ya ofe ka kire me dia ni we o so kire mo dia na mo dia dinkita ho na efe odono asimu. If we are able to meet our partners by giving them their love languages, our love will increase and our relationship will grow better. Se utimi eye se o yenia odofo no ope o fasa na manum ya ebe ma wodona tintim nempo mo aware no akoyie aha ena mede ejawo na mekọ no meka asem bi na mo wodofo bi ena anopa metwero poem tintintintin anwensem bi ede sene no o say ami kofi mi de minita ma kan sa de we o me ha madwen me kan poem wona wa literature for literature ko e say onyo bi asensem de no e de o de ase enti obi a wonya wo pe se wo kan sa na me so mbufu ya ma se me mre ma tro nsem se ma wo mpe e be ntokwa o ka me se mate de na ape eno se ya o frɛ me se na ye nwa na me de na me ho asane me nti free wako onya ne du da ku bia sa na tie na wonya wo pe e de ba wa de ase wonya akwada pani but ne to na sumu ya na ne je ho no na wahwe ayama no na korakora no me se kasa de ene eye awade fapem abufuo oyawdie ne empo awerho ene atete esa awade kasa de kasa ene hobrase ene ma awade ejina japa aha ena meja wo na me de se wo kan me ho ese wo mre ene me di dwumedie we se Nyankopon ya adom na adom ye wa adom TV a wo somfo ni tekotego besan aba wo fie mu ene wadi nkomo no nya